A Noruz označava prvi dan proljeća i početak godine prema iranskom kalendaru. Noruz je jedan od najstarijih praznika u cijelom svijetu, a mnogima je privlačan i prihvatljiv zbog toga što u svojoj suštini veliča vrijednost prirode, ljepote življenja i proživljenja. Upravo pričamo na ovu temu, ali ćemo i zasvirati ovoga jutra. Sa nama gosti ovoga jutra ispred muzičke grupe Soroush Mevlana. Nadam se da sam dobro rekla. Sa nama ovoga jutra gospodin Mahyar Shadorvan, Hussein Sodžudi i Muhamed Sarbaz. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo za vaš poziv. Vrlo mi je drago što imam priliku da se nađemo ovdje sa početkom nove iranske godine, koja je istovremeno i početak proljeća. To je veliki praznik, veliki iranski praznik Novruz. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد. Jutarnji vjetre, ti ja pozdravljam sve prijatelje u Bosni i Hercegovini, drage građane Bosne i Hercegovine. Nadam se da će ovo biti jedan dobar početak nove godine. Čestitam svim Irancima i svim u svijetu koji slave ovaj dan, početak proljeća. To je istovremeno početak nove godine i to je znak u stvari učvršćivanja ljubavi i prijateljstva među svim ljudima svijeta. Ja također sa svoje strane pozdravljam sve građane Bosne i Hercegovine. Svima čestitam početak proljeća. Nadam se da će nam se najljepše stvari desiti u ovoj godini u cijelom svijetu sa početkom proljeća. Gospodine Shadorvan, šta vama predstavlja posebno ova nova godina i ovaj dan? Novruz je zapravo jedan praznik koji mi, Iranci, hiljadama godina proslavljamo. To je naša dobrodošlica proljeću. To je još od dobra Sasanida pa i ranije. Ovo su dani kada ljudi slave početak i buđenja prirode. Istovremeno to je prilika da se uspostavljaju prijateljski kontakti i da se učvršćivaju prijateljske veze. To je prilika da obnovimo naša prijateljstva na cijelom svijetu i želimo da ovo bude početak obnavljanja, učvršćivanja onih veza između srca svih ljudi na svijetu. Više je od 16 zemalja u svijetu koje zvanično proslavljaju ovaj praznik. Ovo je jedan antički praznik. Ljudi jednostavno dijele svoju radost sa drugima. Buđenje prirode je zapravo poruka obnove prijateljstva. Gospodine Sodžudi, evo zanimljivo je, samo proljeće znači rađanje, možda zato i simbol da je nova godina, rađanje novog života, novih prijateljstava. Evo, vi ste prvi put u jutarnjem programu, pa evo i novih druženja na javnom servisu Bosne i Hercegovine. Da je televizijoni Bosni i Hercegovini. Baš je to tako. Mi smo prvi put ovdje u lijepoj Bosni i Hercegovini. Veoma nam je drago što se to poklopilo sa početkom proljeća. To je jedan novi period i mi to smatramo dobrim znakom. Upravo kao što i vi znate,
Proljeće je zapravo buđenje prirode, buđenje drveća, buđenje svega što je dobro. Zato je za nas ovaj period veoma važan, a posebno mi je drago što se ovim prilikom nalazimo u Bosni i Hercegovini. Evo, gospodine Sarbaz, vi nam predstavite vaš muzički sastav, odnosno vašu muzičku grupu i predstavite nam kakvu vi to muziku svirate. Da, grupa Suroše Moulana je baš tako kao što su i prijatelji kazali, moji kolege, to je grupa koja donosi poruku ljubavi, poruku mira. Vrlo nam je drago što smo formirali ovu grupu sa željom da predstavimo iransku tradicionalnu muziku koja u stvari u sebi nosi poruku ljubavi. I to je tako u cijelom svijetu. Mi se radujemo početku proljeća i drago mi je što smo tim povodom ovdje. Ako možete da nas upoznate samo sa ova dva instrumenta, ovaj jedan liči na naš saz, bosansko-hercegovački instrument, a drugo je nešto kao doboš. Bale. Dar morad saz ovo je instrument koji mi zovemo tar. To je jedan tradicionalni iranski instrument. Ima starost više od 200 godina. Ima vrlo lijep zvuk, proizvodi, vrlo je prihvatljiv i da se vrlo rado slušati. Kao što vidite, ovo je možda zanimljivo da kažem da ovdje vidite dva dijela koja su u obliku srca. To je srce, jedno predstavlja srce žene i srce muškarca koji u stvari je po uzoru na legendu o Lejli i Međnunu napravljena. Dakle, to je neostvareno ljubavi i ovo zapravo simbolizira da prava ljubav uvijek ostaje neostvarena, ona je tu negdje u blizini, skoro da se dodiruje. Ovaj dio govori, izgleda kao jedna žena koja sjedi i taj divni zvuk koji čujemo iz ovog instrumenta. Evo, ja ću se potruditi da vam malo pokažem da se vidite kako je lijep taj zvuk. Isto tako, i ja ću kazati, ovo je vaš doboš, naš tombak je vrlo interesantan i poznat je širom svijeta. To je udarački instrument, ima jedan dio koji je vrlo široki dio i jedan koji je manji dio. Ovo je sada jedan izuzetan instrument koji se koristi u našim instrumentalnim sastavima. Zapravo ovaj instrument je srce jednog muzičkog sastava. I to je instrument koji može da taj osjećaj, da to uzbuđenje prenese na slušaoce. I zato ćemo ovoga jutra da odsviramo, ali i da zapjevamo i da pošaljemo tu emociju i da pošaljemo tu energiju između ova dva srca na ovom instrumentu, ali i naravno na ovom vašem dobošu. Izvolite. Sa poskazara.
معاشران معاشران گره از زلف یار باز کنید شبی خوش است شبی خوش است بدین قشتش دراز کنید حضور خلوت انس است و دوستان جمعند ون یکاد بخوانید ون یکاد بخوانید و در فراز کنید میان عاشق و معشوق فرق بسیار است میان عاشق و معشوق فرق بسیار است چو یار ناز نماید شما نیاز کنید نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از معاشر ناجنس احتراز کنید کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق بر او نمرده به فتوای من نماز کنید ای حبیبم
اگر طلب کند نامی از شما حافظ حوالتش. I završiti ovo naše današnje druženje. Svakog 21. marta obilježava se Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Cilj ovog obilježavanja je buđenje svijesti i razumijevanje javnosti kako bi se osobama sa Down sindromom poštovala njihova prava i poboljšao položaj u društvu. Ne zaboravite da ukoliko izlazite upravo sada iz svojih domova ili se sada spremate, obujete različite čarape. Do sutra ostanite nam zdravo, ostanite uz program Radio televizije Bosne i Hercegovine i nadamo se da ćete ovaj dan započeti uz pjesmu. Doviđenja i prijatno.